ام زیاتر بپرسه گوتو بیش بکن لگل رزدار دکتر جمال کوچر اندام لجنه اداره لپارلمانتوی عراق ج دهوک لگل ما دم باش دکتر سپاس با آماده بونا و دست به که بلا جوه گوهرتنات بحث کرن بکم یا تمن خانه نشینان جشه سالیه بوشه سوسه سالیه بو چی اف گوهرتنه براست عراق انها پیوستی به گوهرتنه کاوها هیا؟ بله زور سپاس صلوات خودلتو همی بینر و بسرت کی 24 بن طبعا اوه بوچونا هندک اندام پارلمانانا وک حکومت حتی نو که هیچ پنگاف نهاوت یکو یاسای گهوریتن گهورینا یاسای ات خلابوری ده ها تکرن بهنده بوکو هلت کاری زیاده تر لیبکن هنگه دراسای که ها تکرن اگر تمنی 63 سالی بکن 61 سالی نه 6 سالی ده 300,000 هلت کاری پیدا بن بس تبصاني اف جندلية العراق هايو اف زورية تعيينات كو بو هر هالبجارتنا كي فشار الدولة العراق كان خاصة بوجيدا و وقت ديما هي كده داخل كان بنمونا البوجه 2023 تقريبا نزيكي صادو 75,000 كسا يتني هاتنا دامزراندن چگري بز بن كربنا هميشه يانجي يتني هات بنا دامزراندن اوه والوه ياساي كير كو هيچ كارتي كرنا كام مزن نبيتن جيب يعني تجهشتنا و ارمانجا بوهات يدانان نوكا بوچونكا نف برلماني دا هاي كجاركا دي جيب زفرين 63 سالية طبعا اوه پنگاوه باشيت خويت هين و خرابيت خويت هين باشيت دكتور باشيت جي 6 سالية بون مناش باشيت يعني افكاسي عمروي 6 سالية اشتا شيانت پیشکش کرنا خدمت الدفهين الدنيا خري عمري 63 سالية تقريبا يعني وكيستان دركيا يا دوي صندوق خانه نشينه دي بتر پاره چنه تدا تزاني 3 سال زياده تر شينا صندوق پاره ابدت خانه نشيني فرمانبر دتا صندوقش نيكاده پشتي 3 سال صندوق دي دست بكتن خرابيت و اويا كو معنوي درفته كاري وقفيا هاتي راوستاندن 2024 نه تعيينات نهنا حتى حذف واستحداث جي هاتي راوستاندن معنوي اوات نشي چه درفته ديت كاري اجا دكتور ما بين وان هردو كدا يا حالا باش يا حالا خراب كي جوان باشتره بتجي بجي كرن عراق زیاتر پیوستی به کی جانوان هست صندوق پری پاره بی پاره زیاتر بیشتر نافدا یان خلق بیت دامزراندن لشنوان کسی کوتی نخانه نشین کرن تبزانی ده پیدا کردن در فتت کاری چپرکا کرت تایبت بیتن چپرکا کرت حکومی بیتن او ارکی حکومته وكي حكومات فاشل بيتن نشتن الكارت تايبت هلت كاري وخلقه كي پیدا بكتن ويتن درجه دامزراندن وكتن ام بين بسيارة هره گرنگ دامزراندن العراق وحتى الهريمجي بشوازه كي تندرست بريفاتشويا نخير جمارة فرمانبرت مهي يعني الديف حاجتا دولتي نخير كم تران زيادة ترى جلك زيادة ترى هر دو حكومتا جلك زيادة ترى بس أفنا زنبي هاولاتي الديف دستوري عراقي الديف برنامج همي حكومات التندانان همي دائم بحث كان دي وهوا هلت كاري پیدا كين وهر حكومتا كان نشتن درفتت كاري وهاولاتيت خو پیدا بكتن مفروض و استقالة خبدتن دل كيفا إنيتن دي چا پیدا كتن أو آريشاوية لوا وكي حكومة نشد كارتي تايبت خورد كتن و درفتت كاري تدا پیدا بكتن ويتن درگه دا مزراندن وكتن باشا دكتور بحثا كون كرنا نوت امزايان تكرين لپارلمان توي اف كافينه دي بوان امزايان ياسايا كاوها بگه پارلماني كو بيت اف سر راست كرن و كين زيده تر لگل في سر راست كرنه ام بيجين اري صلاحيات برلمانيه كو ياسا كهشتي ياسا خانه نشينه تعديل كتن بي حكومت
برسف نخير چونكو هر ياساكا ام بعربيت بجني جنبه مالية يعني بابت گريداي تيچونا پاريت دابيتن پاره پیوی گریدای بیتن صلاحیت کا حصریه بو حکومت نیا سرکوماریه نیا پارلمانیه لو اف امزایه بتنه دی بنا ورقه کا فشار وقت داخازیه کش حکومت کو بوما و یاسایه فریکه ام تعدیل کین حکومت وقف که یاب کیف خویه فریک گو خبدته و گو خودته گو خوندته هیچ تشتکی یاسایل سر و نینه چونکو او خدانا و یاسایه امنینین اوید خدانا و یاسایه اف واجویت هاتین کم کرن طبعا همی جورت اندام پارلمان هایت کم کرین ام نشیم بجین يعني اول دیف بیک هاته که مثلا شیعه آن سنه کرد آن عرب اف صحبتا نینه چونکو اف بابتا که گشتیه همی جورت پارلمانتار هایت تدا هینیت با امضا کرینو همی جورت تدا هینجی با امضا نکرین باشا دکتور اگر هاتو حکومت راضی بو هن ارتا پارلمانتوی به سر راست کرن و دمی پیوستی به چند گوهرتنین دنجیه چند سر راست کرنین دنجیه جوان یاسایا بودجه که دوی پره که دی بیتا ترخان کرن رته ده چه ده سر بگرد شده که بیوی آوائی؟ ده ما دو برسفت هیم بوه یا که پاره صندوق خانه نشینیه یه جدایه یعنی پاره یه هیه و از بیشم بگفت که نزدیکی 24 تریلیون یه صندوق خانه نشینیه ده هین یعنی کنگی گورانکاری ها تکرن او تشنجه بدن یا دوه دسپیکا یعنی افیا سایه حتی حکومت فرد کتنو حتی خاندنا ایکی و یا دوه و دنگدان سرت تکرن دیگه هیتا دی ماهیکا و ساله وقت دیگه هیتا دی ماهیکا و ساله تشنوی گفت یاسای جدا و تعدیله بکن دکتور دمه که ده یاسا موازنه ده قصدم بله دکتور ده و دمه که روشا دینار برانبر دلار نباشه بحثا خانه نشین کرنا پارێزگار بانکا ناوەندیە عێراقê تێ دەکردن چ ڕاستیەک بوو vê heye راستیا vê چی ye؟ ما طبعا هندك تتظاني الدولة العراقية همي جورد بوچونايت هين وهمي جورد لان سياسي جي هي نهر ايكي هاتا الادان معناوي او مروفية مستحق ببيت اللادان ونهر ايكي مايل جيخو معناوي مستحقة بمينت الجيخو هندك كسد هين ادبينن اف محافظة بنكة مركزية ينوكا علي العلاق برئيس علي العلاق وكي بربستك يتريكا هندك بروجيت واندا ان هندك بينغافيت واندا لوا اف هولاي هات يدان يتهاتين هدف ما داخاس كريكو امجي بواجوب كين وك اندامت لجنا دارائي من بخو بواجو نكريه چونكو بديتنا من اف داخازه او هجتت او تينن او ناش يعني شويناجرن بونمونا برزبونو نزمبونا بهاي دولاري محافظه بنكا مركزي تش صلاحيات فيدانين كوبشيتن في بهاي بنت خاريان بلنكتن افا بينغافيت حكومتنا بونمونا تتهريبا هاي تتكرن في حكومت براوستينيتن تا سبيكرنا باريا هاي فيتن او براوستينيتن تا مثلا هندك بنقت هاينيت هندك لان سياسينا فيتن حكومات اجراءات ور بگرید بنك مركزي جهتك اركتوت تايبتنو ديارن اشبر هندي يعني وكمل ملاناك سياسيه وبرجواديه هندك كسانه في صعبتات تكر دكتور برسا قادن پشتی یاسا بو جهاتیه پسند کرن دوسته نسخه یک پیدر چون یکو گشت بو سر حکوماری و حکومت ما بین پارلمانتوی و دامو دزگه هندن ده دوان نسخه انده جدا بونک ده هجماران ده هبو نسخه هبو یکو زیده تر پره هاتیه ترخان کرن بحثا زیده تری 10 تریلیون تیتا کرن و نظانم بو چجی که اوه زیده کریه و اوه گشته چف برسه طبعا نده تريليون 15 تريليون زيادة تربلي بله اتناف جدول دا هاتیا کرن چونکو جیاوازی بودجه 2024 همی بودجه برینو که تا که بودجه هاتی بس جدول بتنه جدول جی وکیل لجنه دارایی
دا خاص كيرل قال حكومة الجلان سياسي كهندا قران كاريات دا بكين لان سياسي جي قبيل نكر حكومة جي قبيل نكر لوا وك مفاوضات لجنة داراي الجل هندق لان سياسي در فد داما ام اك دير بتنل البنجت ولي دا بنفيسين چل جدولا نكين او دير جيتي دا بنفيسين حكومة بوي هيا 2 تريليونا مناقله بكتن هندق او جهد او بينيت زدايات دا بوان پاريزگها او دهات اتواد كيم او بشوان ادبوجه 2024 داي كيم بس اف دقه ميل زده كري اف جدولا موصى دنگل سردايت هولا برلماني و بكوي گشتي برلمانتارا كو وكي سروكاتيا برلماني خاندي دنگدان السر جدولا وكيش حكومتي هاتيم زده كرنا في ديرب تنه موصى دنگل سرداي بشتي هنگه مواكي تقريبا بجانيزيكي هيفكي وكشاش نيكاف دنگويا حكومتي كتابك الرسمي هنارت بو برلماني او چو گورانكاريا جدولا دهات يكرن الوير ميازاني كو گورانكاريات يكرن طبعا لجنة داراي هرزي چونكو او لجنة يا برپرسش في بابتي رابو لجنة كا تحقيقي چكر الهرش اندامت لجنة داراي بينچ اندام كردو سنة و شيعات دا تدقيق بكن اف لجنه هاتا باك خستن اشلاء سروكاتيا برلماني وحتى انه كاف موضوعه يهاتيا طمراندن حتى او جيروبونا بجبريفن تشوجي مواكي وحتى انه كاجينا كاتيا سرسكي بشك شوي اف بابا تبويا بس او بارا نهات الدزين فرانا جهشتن طبعا خلاتي هاتيا كرن طبعا نبيت هاتين توزيع كرين سر هندك وزارات وسر هندك دامو دزجها في وزارات 5 تريليون في 2 تريليون في تريليون اكو كسره كوصا اف بارا همي هات بدا بشكرن بس يعني تشارازاي تدا نبود في شولي دا هر برنامج اكسلي دا تشيكر وقت برنامج اكسلي دا تشيكر تزاني وقت تو رقمه كي الجدول دا زيدت كي النتيجه جي زيدت بيتن الويره راسا هاتا ديار كرن قالك سباس دكتور جمال كوچر اندام لجنه دارایی لپارلمانت العراق جدهوك اللي قال ما بو يماندونا من دكتور